اوجلان نه ماندلایه. نلسون ماندلا د دیروکا مدرن یا جهانی دا یک جی ریبرین هری بجاریه. ویل برانبر نظام آپارتاید تکوشینه که به همپا مشاندو بو سمبولا پیواجوی آشتی و دیالوگی. جبر وی یکی جی د سال 1993 دا خلاطا نوبل جیر را داین. جبوی عبدالله اوجلان کو سروک پککیه خباته که پی آرت مشاندن. جبوی کو وسا نشان بدن او سمبولا آشتی و آزادی و دموکراسیه. او لینکی کی پروژه که کو او پروژه دخوازه د نابرا عبدالله اوجلان و ماندلا دا شپاندنه که چه بکه. جبرکو ماندلا جی د زندانه که گراوه دا ما بو. لوما به هنک آگاهی سرانسری و گوتنی پوپیلر دخوازن ماندلا و اوجلان وک هم نشان بدن. یکم جار اوجلان به ماندلا شپاندی جی هر اوجلان بخوا بو. نهاجی دخوازن دسر کردان دا تشتی که وسا چکن که اوجلان جی ماندلای کردایه. لیبله خطا وان یا سیاسی و شخصیت وان یا ذاتی و چالاکی وان به تمامی لدیجی هبن. ماندلا از به کوکا خوی افریقی سر بلندم. ماندلا گوشی پیشنگیم کنگره نتوا افریقای بو خطا سیاسی و آرمانجی که پر زلال هبو. تمنی 46 سالی خدا در سال 1964 دا به زندان حتی هات زادان. هلوستین ویند دادگه دا هلوستین پر برومد بون. نه خو نجی گل خو شرمزار نکر. آزادی رشپیستا پاراست. به کرتاسی دادگه دا افتشتانین زمان. من به کوکا خویا افریقی کو اسپی سر بلندم ریبرتی کر. از نه کمونیستم. از بری هر تشتکی ولات پرزی که افریقی ما. ماندلا ولات تک دخواست که رشپیست و سپیپیست دیدا به هر راجیان بکن. جبرویه که هفدیتین کرنو دیپلوماسی مشان. لیبل تجار لسر ماف و ناسنامه رشپیستا بازار نکرو تاویز ندا. اوجلان دادگه دا سوهو دو جاران گوت از دخوازم بجیم. سکنا اوجلان جیا ماندلا پر جدایه. در سال 1999 دا دما وگریای ترکیه گوت از دخوازم خدمت دولت خو بکم. او گوت دایکا من ترکیه او ناسنامه خویا نتوی انکار کرد. هیجان ویدیو انوی هنه گوت لی پرسینه لی امرالیه دا دبیجه از دخوازم به تباهی کردان به ترکیه وگریه بدم. از جبوی و پروژه دخوازم ببم تشارون. در محکمه خویا یکمین دا در سال 1999 دا سوهو دو جاران گوت از دخوازم جیان بکم. حال بکی ماندلا در محکمه خویا سال 1963 دا گوت من تباهی جیان آخوا بخش جیان رشپیستا کریه. من فکر کود تباهی انسان به هفرا بجین مقدس دیتیه. ابا آرمان جامنه که از به فکر سر بخینم و دیدا بجیم. لیبله هگر پیویز بو از دکارم جبوی به آرمانجه جی بمرم. اوجلان ده 27 سبات دا دما بانگ لپکه که کری جبوی کردات تود دا خوازک نتوی نکر. حتی چاره سریه که چاندی جی قبول نکر. ماندلا ده پاراسنا خویا ده 2000 روانیا ده جبوی گل خوا اف دا خواز کرن. بری هر تشته ام مافین سیاسیین و کف دخوازن. جبر کو گر او نبن ام نقصان بمینن. یعنی ماندلا د مافی گل خدا تاویز ندابون. مجاره کی پر گرنگه گل سر تکوشون و جیانا ماندلا یا شخصی تو گمان نبون. تواهی هفدیتینن وی شفاف بونو گل پی آگاهدار بو. او جلان برواجی وی بو. جیانا وی دا مزراندنا ریخصنا وی زواجا وی و هفدیتنا وی یا به دولت را هر تم تاری و بگمان بو. ماندلا بر پسیار مرنا تو حواله که خوانه بو. ماندلا تکوشینه که چکتاری آبا کری بو. دادگه دا لرخصون و تکوشینه خواه خودی در که تو گود ام 5 سالا به چک بون. لیبل ویه که تو دستکف جمعه نه آنی. تکوشینه وی چکتاری بو. لید جیانا خویا شخصی دا آشتی خواز و وکه بو. دیکتاتور نبو. ظالم نبو. نارسیس نبو. از این نبو. جبر برجواندین خوی شخصی جمرنا توی انسانا برپرسیار نبو. دنابا ای انسی دا به کسی که را شر دستلاداریه نکر. کسی که دفع نداو و نشوشونا کسی که او انسان که آرام و متوازی بو. لیبل او جلان حالتی که روحی جواز بو او شخصیتی که پاتولوژیک بو. ده سال نوتان ده هفبیوینه که خدا گوتو بو او که بو کن من کو به دست کسی دن آب و خوارین بخون از هریوان قد دکم.
ev nîşanekê şexsiyeta wî bû. Aynen mîna wan kevokî serê hevalên xwe jî qut dikir. Li gor gotinên Ocalan di nava PKK da 15,000 kadroyên PKK bi destê PKK bi xwe hatine kuştin. û Ocalan ji wê yekê berpisyar e. Li bajarê Berlias yê Lubnanê PKK xwedî kargehekê fêkiya bû. Di nava wê kargehê da bermîlên asîlê hebûn. Ku kesek bi teelîmata Ocalan dihat kuştin, hestiyên wan di nava van bermîlan da dihatin helandin. Ev yek ne propaganda ye. Dibe hinek kes bawer nekin. Lêbelê ev heqîqetek e. Ocalan kuştina rêhevalên xwe bi gotinên tekoşînekê çînî û şoreşgerî meşrû kir. Lêbelê Mandela yek hevalên xwe jî neda kuştin. û PKK di nava welatparêzên Kurd jî katliam kir. Kesên wekî Ferîd Uzun, Hüseyin Elî Akgündüz bi destê PKK hatin kuştin. Ocalan kuştina van welatparêzan jî wekî tekoşînekî îdeolojik binav kir. Lêbelê Mandela yek siyasetmedar û welatparêzekî Efrîqî neda kuştin. Ocalan bi hezaran hîlayan xwe wekî xwedayekê nîşan da û mirina însanan ji bo xwe rewa dît. Piştî sala 1999 bi dehan kesan ji bo şert û mercên jiyana Ocalan xweşewitandin û jiyana xwe dan wî. Ocalan ev çalakî muqaddes dîtin û meşrû kirin. Lêbelê wî bi xwe rojekê jî gireva birçîbûnê nekir. Yani Ocalan ne tinê ji muxalîfên xwe re, ji hezkiriyên xwe re jî riya mirinê rewa kir. Mandela 20 salan girtî bû. 18 salên xwe di gireva Robben de derbas kir. Wê her roj devir û ber dişkandin. Erd paqij dikir û tuwalet paqij dikirin. Lê tu carî ew zirûfên xwe roja ji dayîbûna xwe, saxlemiya xwe û jiyana xwe nekir mijarekê nîqaşê. Yek însan ji bo azadiya Mandela nemir. Mandela ji bo yek rêhevalên xwe emrê kuştinê neda. Mandela ji bo xurtkirina desthilata xwe însan nekirin qurbanî. Mandela ne tenê li gel spî pîstan aştî çêkir. Wî li gel reşpêstan jî aştî çêkir û ji ber vê yekê bû sembola aştî û xelata Nobelê jî wergirt. Lêbelê Ocalan li ser mirina ji xwe ra rêbertiyek ava kir. Rêbaza wî pratîka wî eger em bêjin ka di dîrokê da di şipe yekê ew ancak di şipe Stalîn. Heta em dikarin bibêjin wek haleta ruhî gelek nêzîkî Hitler bû. Lê gelek zelal û eşkere ye ku Ocalan ne Mandela ye.